Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadin bun snem ke Secret Heart Boys Higher Secondary School Shillong ke Shilam Pulik badan hak jeli jong sedang mulai kelapau biang hak top 20 jang result wala permanada ke Meghalaya Board of School Education ke santri uyayong arajar pausan lingbau samla Ivan Shan Nongrum belapoi hak kedan ke baar hak top 20 Kakin hun lum kubo jong ba TCTV hak je kedan baru principal jong ni school Reverend Father Theo Bor Kharsan Theo ulia tho bo samla Ivan Shan Nongrum udai basa Hasavi Junior Rate Maulai ban penkre hik jinglong lingdo soblei Usamla Ivan Shan Nongrum ulayo distinction dengan subject English, Mathematics, Science and Technology, Social Science, Health Education pada ke subject Kasi. Aku mau principal jongka school Secret Heart Boys Higher Secondary School. Habang ayo ia kena ke result mo, hendak pada jeng singgah komen, hadu kata-kata nomor labun senyum ngim ju dayo syuk mo bagi kena jengi kinuan. Sekumat hendai mentau senyampat ni iba Ivan Shan Nongrum buat sekumat. Sisa dapat pada jeng singgah komen hendak kata buat lada ngam ju syuk, tapi mentau sengi hamar yo ia kena ke result. Dengan dapat kerja sekolah lah ya syarat lah bagi kena kai. Te hakani ke poru ngai ngo edam you play mo bau la kerku kedoi ke sekolah ke jengi nadu banga simpti ko principal minta bertunjuk ai kuplay kam tome ya Ivan Shan Nongrum bala le pha bala minon buat ngangit ba ka de jing tristom jung dekat ba ka jing rap jung play ba mo lawan syakmat haga second rank jong kani ka secondary school August living certificate mo jengsia ini kena ide iba pulih apo savio generate kadika section C kajang ka Secret Boys te iru idon kajing temu ko bha ban long ko molindo te menta I don apo nong lakher apo hoi te iru idon kre hin ko benta kajing long lindo kajing I ngaru amda tibah ka kajing temu jong ka sarkar nomor ka ai ka bangatip kalong ba kajing temu kajing sarkar ka udah ka bakulong ya kanika matrik ke barsin ki ong ba kenang bagi kena ki nom penlen no ya kini ki penai ki singi dei ki hapor bangatan ka ka national meeting te ka ke ba ki batai ni ki ong ba dala dep kene ka first exams te ki ba feel kin le ka second nomor bakin pa bakin ki kena kin susong untuk kin up hadu system da ka de kita try haka ayu junga ngas no ka piang hi bali bo kena unsa unpan no mo ya kata hendai kita ru kanero kadan hi kajingma nomor ba ki kena rukin sakin sting no nomor kin sa o danga feel umlele bakadan biang sa kawipat ka exam bangan nile so kanero kadan hi kajingma mo kanero kasong hi kajing long kajingman jo kena nadaw kena hi ubah simkia ka umot konsentrasyon but hoy kene kajing le jong kasarkat kan sedon hi kajing irap na kapenta gitu ki ba hamduna ha kajing kule hendai kitu ki bastat patte ngat don ke jingma bayo ke kensting no ki o danga pas nga fail hakane ka first exam nalaban repeat biang ka second exam te kata hi ka jing singo ba janga mo kata te ban ong pi te namla ban ong namar ba kasong hiru haka ka jing singo tu jung kena upajai tu te un second sting mo hendai ki kena sisa ki badan ke jing duna ki blood pressure hendai ki fail kanero kan sayarap eki nama da kabapasi mentau snem tika skin sala eki pro bakin yalet saki wepat ki amin ki course mo ki bakila dan join bank ka class 11 mo hentai ka bang awe pi mo ka dan hi ka jing baha baka jing sniu kata ka song ru ha ukna te kumno ba u perkhat kumno u sim ya kane mo ka result hanya school ni ka biang na udah tangwe ba fail ka percentage ka 99.22 te kataru ka benda rajing kemen yang armo